Siis mä oon sisällöntuottaja ja mä teen somea mun työksi ja niin, sitä mä teen. MPSP:n ammatti, joo. Kyllä multa löytyy kaikki nuo sivustot. Eli linkki löytyy YouTuben kautta, YouTube-videon kautta. Ja mun Telegram-kanavalla on kans yksi linkki. Siis tällä hetkellä mä oon 105 kiloa. Itse asiassa 106. Vaikka mä yritän syödä paremmin, niin painoa kasvaa koko ajan. Valitettavasti, tai mä en tiedä, onko se huono juttu. Mun mielestä tärkeää on se, miltä sä näytät ja minkälainen niinku fiilis on, että sulla on hyvä sellainen pirteä olo. Thank you, thank you. Why you a spy camera in the kitchen? That's a great question. I don't know. Maybe they are spying. Kuinka pitkä oot? Mä oon 168. Oh, thank you. Of course I like Indonesian people. I like people from everywhere. I like dark coffee without milk. Oh, thank you for so many roses. Thank you very much. Thank you. 10,000 likes. Thank you very much. Oh, so many gifts. So many gifts. Thank you. Thank you, guys. I appreciate your attention. And for the bouquet of roses, I appreciate that. Maybe someone can send me the galaxy. That would be amazing. Кстати, картошка как будто бы, не знаю, как будто может уже и сварилась. Типа она так хорошо Зубочистка есть? Зубочистка? Нету. Thank you for the roses. Кучинка, ты уж сама проголодалась. Так что винегретик будет очень кстати. Кстати, вы знаете, А? сколько это? Не понять, да.